Sembuh berbeda mau berdua-dua. Badan guru hampir apotang salena. Aku holong mirohani Tuhan. Angko jadinya manis-manis babak tua. Sudah naik ternyata si paling sedang. Alasan bebas diriku stay at home. Apa narap si doli doh. Malonai rahasia bersandiwara. Malonai rahasia paposorohan. Pansini ko pitibay ko silarian. Pandemi ko pitibay ko kesempatanku. Ada kuripu salani pamahenakku. Salilingan kuripu datu Tuhanku. HP ternyata mihong na palsu. Di balik kanal HP meam-meamku. Jazilan manis-manis babak tua. Sudah naik ternyata si paling sedang. Satu hebat ini kopi stay at home. Apa narap si doli doh. Malonai rahasia bersandiwara. Malonai rahasia paposorohan. Pandemi COVID-19 silarian. Pandemi COVID-19 kesempatanku. Ada kuripu salani pamahenakku. Salilingan kuripu datu Tuhanku. Apa ternyata holong mihong na palsu. Di balik kanal HP meam-meamku. Gue beli lagi ya. Hari di demi